Ayi Taata ntukusiima bwekiro kya hati. Weebala bw'embabazi n'obulungi bwawe. Weebala habw'amaani gaawe. Oyina obusobozi omunsi n'omwiguru. Oyina obusobozi omunsi y'aboomeezi n'omunsi ey'okuzimu. Mukama oijjire amaani, oijjire ekitiinisa, oijjire obusobozi. Ibala lyawe linyumizibwa ebiro n'ebiro ayi Mukama. Ntukusiima bwekiro kya hati ntukugeza. Ntukusiima bwa Yesu Kristo ayizire kutufeera n'okutujuna. Ntukusiima bw'embabazi ez'okukumanya Yesu. Ntukusiima bw'okuba okatujuna otwiha omu bibi n'omukufa. Ekiro kya hati Mwoyo Arukwera nsaba oijje orubate mu maani gaawe. Oce buli njegereza Omunyanzigwa akozeseze kusiba obwomeezi bwaitu. Oiheho oburwaire, oiheho okufa omu ibalya Yesu. Mukama taha mu bwomeezi bwaitu ekiro kya hati. Oihemu buli kyabyairwemu Omunyanzigwa kyona. Osimbe mu bwomeezi obwa Yesu Kristo yafeerire kututungira. Mwoyo Arukwera rubata mu bwomeezi bw'abantu baawe ekiro kya hati. Mwoyo Arukwera rubata mu bwomeezi bwa buli omu weena wakuhuliriza esaala eno wakusaba nanyowe. Muhindure omu ibalya Yesu Kristo. Mufuule mwomeezi abo ababeire baroleriire kufa. Ekiro kya hati obwomeezi bwabo ne buhinduka habw'amaani ag'Omwoyo Arukwera. Mwoyo Arukwera yakyamu ekyererezi kyawo mu bwomeezi bwabo. Oihemu buli kirima, oihemu okufa, osimbe mu bwomeezi, otashe mu bwomeezi omu ibalya Yesu. Mwoyo Arukwera ekiro kya hati sumura buli njegereza Omunyanzigwa. Chwa buli njegereza Omunyanzigwa yasibisiza abantu baawe. Enjegereza oburwaire, enjegereza okusibwa, enjegereza ez'okutamanya, enjegereza okugaruka enyuma. Ekiro kya hati nzichweka omu ibalya Yesu. Enjegereza nzichweka omu ibalya Yesu. Enjegereza nzichweka omu ibalya Yesu. Buli kyabyaire Omunyanzigwa mu bwomeezi bwaitu. Mwoyo Arukwera ekiro kya hati rubata okihemu. Mwoyo Arukwera kiheyo omu ibalya Yesu. Iha buli kyabyaire Omunyanzigwa mu bwomeezi bwaitu omu ibalya Yesu. Oyesagama ya Yesu ekiro kya hati ntugyeta. Esagama Yesu ekiro kya hati ntugyeta kusimbura kyoneke Omunyanzigwa yabyaire mu bwomeezi bwaitu. Mwoyo Arukwera ekiro kya hati rubata amaani gaawe. Rubata oyakya omuro gwawe mu bwomeezi bwaitu. Leka omuro gwawe gwekye buli ky'Omunyanzigwa kyona yataire mu bwomeezi bwaitu. Mwoyo Arukwera ekiro kya hati rubata mu maani, rubata mu businguzi, rubata mu kukora byona. Ekiro kya hati Mukama ntukusiima. Ekiro kya hati Mukama ntukunyumiza. Ekiro kya hati Mukama ntukwekitiinisa habw'okuba byona obikozere. Otuchungwire okuruga mu bafu, otukirize kuruga mu ndwaire. Mukama weebale ochwire buli njegereza ono otuhaire obugabe. Otuhaire obugabe mu ntekereza yaitu, otuhaire obugabe mu mibiri yaitu, otuhaire obugabe mu myoyo yaitu, otuhaire obugabe mu byona ebitukukora. Ekiro kya hati omu ibalya Yesu bizinesi ezibaire zisibira Omunyanzigwa. Mwoyo Arukwera enjegereza ozichwire kandi olesere obugabe, olesere kukurakurana, olesere kwimuka, olesere kukura omu ibalya Yesu. Ekiro kya hati obwomeezi obwali busibirwe enjegere. Ekiro kya hati enjegereza ozichwire kandi olesere obugabe mu bwomeezi bw'omusaija ono, olesere obugabe mu bwomeezi bw'omukazi ono. Tebaligaruka kubanga okubasangirwe omu ibalya Yesu Kristo. Weebala bw'embabazi zaawe Mukama w'abakama. Weebale Mwoyo Arukwera abw'okujjira obwomeezi bw'abantu baawe. Weebala Yesu abw'okuba obwomeezi bwaitu n'obuhindura. Weebale Mukama w'abakama. Taata ibala lyawe linyumizibwe. Ekitiinisa kigarukire ibala lyawe. Weebala bw'embabazi. Weebala bw'okutugonza. Weebala bw'okutujuna. Weebala bw'okuba tusingwire ekiro kya hati. Tutuli bacheke, tuli b'amaani omu ibalya Yesu. Tutuli banaku tugayigahaire omu ibalya Yesu. Tutuli barwaire tukizire omu ibalya Yesu. Obusinguzi bwa Yesu Kristo mbulema mu bwomeezi bwaitu. Habw'okuba bino byona obihuliire. Tusabire okuraba omu ibalya Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. Weebale Yesu.